येशून थार्बबिन बा ग्लेला जय जयकार लबा लागिरगन तयार त मन प्रभु ngane जम्मन टीम दरा छ्यार त नंग छ जुन जुन प्रभु वाइ गादे भजन गादे कोसी रंगला महिमा रंगला छन्द थिला रंग फेपका आबा जम्बलिङ नंग थामसे जीवा जम्मन जातला मिगादे तामङ इल्ला मिगादे बेनन मिगादे प्रभु येनन थार्बबिन बा ग्लेबिसी जम्मासी मोसै दोला ngana उद्देश्य चुनो निना ngana स्वार्थ बिजा चुन्नु निना जम्मन जाति कादेशी येशू ख्रिस्ट विश्वास लदोला पाप ग्याम थार्बा यांगदोला स्वर्गला आनन्दला युलतारी फेब्याङदोला विभागना चु बिन्ती मुला राङ परमेश्वर से रोलो सुगु धन्यवाद तिनीला चु गेदाङदा सुरेन्ची अन्तिम दना प्रभु येशू याला छ्यारे चुरबन मोलामरीला थार्बा बिनबा येशू ख्रिस्टला छान्ड्री आमेन धन्यवाद yang darem sugiri tigai wai batan kade kosi परमेश्वरला मोइको लाई इसाक तामाङ चाहिँ yang da wai ri अनि आर्दन लबरी लिट्न सुइजल मला जम्बन्दको दलासो फेफला जय मसिया फेफको यानी चुदिरी wai दुको गोबन याङला स्वर्गरी दानसेवा परमेश्वर आब्दा प्रभु येशूदा मोइको लाई यानी चुदिरी तामाङ भजन कोसेला मला भजन नम्बर 8 ला यानी जम्बन देखिमान कोसेला मला सन गोले जुजुआले नाना ngadai tamagilai manadi ragani del jamano tisinam jaba jaba sangyuro tai manadi oh सन गोले जुजुआले नाना ngadai tamagilai manadi ragani del jamano tisinam jaba jaba sangyuro tai manadi ai deva sudam Rangni da kena kena lai manati Hai deva sutam Rangni da kena kena lai manati Jammana yul bala lagi Thar bala gyana bahuna bari Elala babda khubari Jambu lingla kurlori Oh, jammana yul bala lagi, tar bala gyana mahumari, ingala pada krubari, jambu lingla kurlori, kewa kina jima Yesus yang dah sarasuni kina bari, kewa kina jima Yesus yang dah sarasuni kina bari. Sana gole jujuale nana ngadai tamagilai manati ragani del jamano tisinam jaba jaba sangyuro tai manati hai deva sudam ragani da kena kena lai manati hai deva sudam ragani da kena kena lai manati Makina bagiwari Sula sangyuro tumadanasi Engasi viswasala sami Sembagi santi yang kamala Oh, tire makina bagiwari Sula sangyuro tumadanasi Engasi viswasala sami Sembagi santi yang kamala Naragala kori adana Surgala yulusari ni kamala Nargala kori alana Surgala yulusari ni kamala San goli tujani nana Nalai namagilai manati Ragani da jamano tisinam Jam java sangyuru tai manati Hai deva sudam Rangni da kena lai manati Hai deva sudam Rangni da kena lai manati Hallelujah Chu waigam sachane prabhu abda moigo dagai chu waisi bibranon jamman yul sallagiri tharbal galam unbari yeden cham ngala yangni jamman la hai पाप त कृपारी तिनी येशू ख्रीष्ट जम्मुलिङनि फेगबे इन्ना फेगबे याङने चुदिरी 5 नम्बर ला भजन हुन गोसेन बला
Zambuling yang ladim ayin Mirela lagi rinci damajin Suligan yang lain Suli yang la ada maladin Zambuling yang ladim ayin Mirela lagi rinci damajin Suligan yang lain Suli yang la ada maladin Yesuri biswasalabala Yesuri biswasalabala Surgari mula tuk-tuk lagi Surgari mula tuk-tuk lagi Yesuri biswasalabala Kaimai ada malanas Cui say misainan Anmatala surgariba Yesuri biswasalabala Kaimai ada malanas Cui say misainan Anmatala surgariba Tusim yang laka sainon Tusim yang laka sainon Surgari dosi rubutabas Surgari dosi rubutabas Zambuling yang lagi main Nirela lagi rinci domajin Suligan yang lain Suli yang ada maladin Ishuri biswasalabana Ishuri biswasalabana Surgari mula tuk-tuk lagi Surgari mula tuk-tuk lagi Tiga tata sematose yang Yesuri mubaga desi Surgala yurusari nibada Anigara yang baga desi Tiga tata sematose yang Yesuri mubaga desi Surgala yurusari nibada Anigara yang baga desi Astunari bamirang Astunari bamirang Dungala danasi agrasi Dungala danasi agrasi Zambuling yang lagi main Nirela lagi rinci damajin Culi yang lain Culi yang la ada maladin Yesuri biswasalabana Yesuri biswasalabana Surgari mula tuk-tuk lagi Surgari mula tuk-tuk lagi Surgari mula tuk-tuk lagi Haleluya Yesuri biswas labada है स्वर्गरी मुला झुकझुकला दिम हालेलुया साँच्चै नै प्रभु आपता जो वाइग्याम मयुगता गाई फेकौ ओछेनन याङनि चुदिरि अर्कुनन एक नम्बरला वाइ गई branchichi mula प्रभु यीशु Eselaba kabul dandase branchichi mula प्रभु यीशु Eselaba kabul dandase lama sambuka sainun lama sambuka sainun ngachila ilagyam jase ngachila ilagyam jase zindagi lagyam amri entin gyuru prasainan papse pleng bacho reiri
생하다 불사이는 지나이던 갸나무리 한행교로 가사이는 밤새 빙과 조르리 우주 생하다 불사이는 진다기란 갸나무리 이란 제질란 나시 진다기란 갸나무리 이란 제질란 나시 विश्वासी यंगयादन नाचिला इलायम जैसे विश्वासी यंगयादन नाचिला इलायम जैसे नाची चिमुला प्रभु यीशु इसिलाबा कबूल नसी Rasi cimula Prabhu Yesu Isilava Kabulan kasih Lama sambukha sainun Lama sambukha sainun Ngatila ilayam jasih Ngatila ilayam jasih Dugana dosai nanda sunagayala Temasih anakla sainun Yesu idangayala Oh, Jason dugana dosai nanda sunagayala Temasih anakla sainun Yesu idangayala Ishin sumba bachanda Sushin ritum nanchi Ishin sumba bachanda Sushin ritum nanchi Ela maya ri nansi ngachila Ela brandasi Ela maya ri nansi ngachila Ela brandasi Ranchi cimula Prabhu Yesu Isilama Kabulan kasih Ranchi cimula Prabhu Yesu Isilama Kabulan kasih Lama sambukha sainun Lama sambukha sainun Ngatila ilagyam jasi Ngatila ilagyam jasi Ngatila ilabran jasi Haleluya Prabhu abda moiko dagai chu wagyam sacha nei Chris Yesu se laba jun kabul mula then kabul da dansiman yang ranchi jiban Yesuला मोइगो लाban yang curi tangman ai tiban mula haleluya प्रभु त मोइगो तगे छु वाइग्याम फेपको वचे yang ni darem अझै पनि वाइदुको गोबन परमेश्वर आपता मोइजङ फुल्गे है मोइगोलाई प्रभु त मोइगो फुल्गे प्रशंसा फुल्गे आदरलाई तिग्दे बिसाम तिनी ख्रिस्ट येशूसे माया लाबसिलामा तिनी याङनी जम्मन्दुको छोनबो दोबो मुला तिनी ख्रिस्ट येशूले बलिदान छे ख्रिस्ट येशूले माया सेलामा तिनी याङसे लुई याङमा मुला याङसे जीवनमा अर्थ याङमा मुला तिनी याङ सोबारी आशा याङमा मुला हालेलुया फेबगाउ याङनी चुदिरे प्रभु आपदा सच्चै याङला सेमेन्जेन आराधनालाई याङला रागरागला कोठारी क्यार मुला है याङनी जुन ग्लारी मुसेनन्ता पनि परमेश्वर आपदा भइगो फुल्गे हालेलुया तिग्दे बिसाम आराधनाला सम्बन्ध ग्रेन कारण जतिको इन बिसाम ख्रिस्ट येशू है याङला लागेरी शिपिन्जी हालेलुया थिन्द बिलामा तिनी ख्रिस्ट येशू पाम मुलागी क्राला तो ngadencham खाउ है ngainda तिनी साल्वा पिन्न बिसिमान पाङ मुला थिन्द बाइसिलामा फेको याङला येशू ख्रिस्ट प्रभुदा yang moigola yang lo semenjen फेको 111 नम्बरला भजन गोबन प्रभुदा मोइगो फुल्गे Jambuling di kalce la varia kamba maya
Yesuslah jingada Alcin pin Maria kamba Sangi bin ananda Yesus bin jingada Tuti cimula jo Ala sepirce Tuti cimula jo Ala sepirce Papa yeri galba muba Yesus'e siase binti Nala pabla doisi Prabhu krusare Jose binti Papa yeri galba muba Yesus'e siase binti Nala pabla doisi Prabhu krusare Jose binti Jambulingla Banda grenmaya Yesus'e latingada Jambulingla Banda grenmaya Yesus'e latingada Alcin bin Maria nanda Sangi bin ananda Yesus bin jingada Tuti cimula ju Nala shimilce Tuti cimula ju Nala shimilce Yesu dangu asibadiri Jahilin asandiri timoba Ranggo abla kulangan si Jahilin agak kamu ba Yesu dangu asibadiri Jahilin asandiri timoba Ranggo abla kulaman si Jahilin Gada kraba kamu ba Kralado Kau kulami sinam Yesusi ngijingada Kralado Kau kulami sinam Yesusi ngijingada Yesusi ngijingada Jambulingri kalce Labaria kambamaya Yesusi ngijingada Kalce Maria kamba Sangi bin ananda Yesusi ngijingada Tuti cimula jo Ala sepirce Tuti cimula jo Ala sepirce Tuti cimula jo Ala sepirce Oh Parmeshwara Mana cusyemin jenang tuti baik tinggi kembali akam Rangma daya maya na magir Prabhama Menjadi gui rangma magir kati pindah Prabhama Ini sansar je Pindah bandaran farak maya tini ranjang Prabhama Yeso yang namanya Rangma tangga maiku nalai Hallelujah Oh Parmeshwara Ini jambulingri
Kalcer pinmari akam maya tini rang jinga Halaisi wastaram diri Prabhu. Oh, kalcer pinmari akam shanti ananda tini rang tuji. Nanda pinji Parmeshwar Aba. Tini rang tu la tuji semua. कुनै पनि दान Oh, बलिदान Yesus. मलाई सेमे देवीका धन्यवाद त भेट्ने रामबाङ शिवको मलाई बराउन धन्यवाद तुझे छे मलाई तुझे लागि Tini paapla gering ni kyalba diri rang sing ni syasi Parmeshwar Aba Yesu Aba mana paapla doi du rang che puisi manni krusri rang chushuji tini kaaba ko puji zaman tu kala oh lagi ni Prabhu rang che dukha sab lagi Prabhu Aba dana nana tuji simula thil maya lagi Prabhu Aba la paapla doi puisi Prabhu krusari Josi pinje Oh Gala papla doi puisi Prabhu krusari Josi pinje Sachare Yeshua Jambuli mama Grand Maya tini Jun Mayari Prabhu gani tini chonmo mula Mati somari asa yangma mula Oh Yesu rangma nana tuji mula Jambuling la Banda Grand Maya Yesus la tingada Jambuling la Banda Grand Maya Parmeshwar Aba tini rangi sudah muasi baduri jailan ngani asantirin jiba maba khali nganjir dukharin ngani kamsi dukharin ngani kyalji jiba maba Aba prangbo amla kola manchi Aba tigai labari akamma maba tara tini rang ji maya la basila Aba ngani satchere rang la salba ngaji yang mula jun rang la batu jepang mula oh zaman pap se pling ma midugu oh zaman pap la boche pling ma dugu nganun chamgau ngai tini te santi enda pinna jun santi jambaling se pin ma santen nganang la santi ngai enda pinna bisma rang ji komul la mula ten santi ngaji yang ma jinam tini Aba ngani satchere rang den cham ngani taban mala Prabhu Aba Orang धन्यवाद तुझे छे मलाई सेमे छे Yesu nangu asibadiri jahilen asantiri cimoba Prangbu apla kola mansi jahilen nada kraba kamu ba Oh Yesu Yesu nangu asibadiri jahilen asantiri cimoba Ranggo apla kola mansi jahilen nada kraba kamu ba kralato kau kola bisinam Yesusi ngiti nada sachne kralato kau kola bisinam Yesusi ngiti nada oh Yesusi ngiti nada Tini sachne Prabhu Aba Mani rilsi braba diri rangla chase nganda densi mami krensi pinji nganda udapla pinji Aba papla daldali gani paba muba diri rangla kase nganda kru pinji orang tak main kota kai mani dopri braba diri rang nangsal dosiman yal dosiman ngana gur rang flip kasi ji Prabhu Aba Yesu oh Yesu hallelujah Naitini
sobari asayangji Yesulah daya maya se susem ngala furu tangji Yesulah bisasala base susem ngala furu tangji Yesulah bisasala base साँच्चै प्रभु बाबा तिनी गनी लानन ताङमा मुला ngana sem lanan शान्ति से टिङमा मुला कारण तिनी रङ थोरी गनी भर पर तबस्लामा ngana विश्वासला ढाल रङ निन्ना ओ परमेश्वर आबा ngana प्रभु ngana चट्टान ngani लाबा ग्ला रङ निन्ना तिनी रङ थोरी गनी शरण पर तबस्लामा ngance rangla daya maya yangma मुला ngance te खाइमैनन आजिनमा माया rangla yangma मुला प्रभु आबा थिन्न बेलामा मनी साँच्चै लानन ताङमा मुला तिमी सोबारी गन्छ याखरी आशा यङमा मुला थे आशा ज रङ येशू इन्ना थिन्न बेलामा चु आशा खाइमैनन निराशा ताखम चु आशा खाइमैनन गनि यम खल्छिनन ब्याना काम रङला बचन जपा मुला कि स्वर्ग दूत से कि संसारी भुम जम्मन मिसे नोबासे ओ माबासे कुनै पनि शेषे रङला थे चोखो माया गेम गन्द फेबरे आखाम दिसु रङला बचन जपाङमा मुला तिनी थे चोखो माया थे छन्बो माया थे सत्य माया गछि याङ बसिलामा थे छाडजुने गछि याङ बसिलामा थे थारबाला गेलाम येशू रङद याङ बसिलामा गनि लानन ताङमा मुला ओ येशू आबा लानन तुझे मुला जो जम्बुलिङरी खल्छिनन पिनबारे आखम्बा शान्ति आनन्द तिमी रङछि जो जम्बुलिङदा पिन्छुजी खल्छिन लाबरे आखम्बा माया जम्बुलिङला मन्दन ग्रेन माया तिनी रङ येशू सिंह तलसुजी बाबा लानन तुझे मुला Hallelujah Tagai Yesu rangda mahima Yesu dai Hallelujah Tagai Yesu rangda Yesu rangda mahima Tagai Yesu rangda mahima Yesu rangda Proba aba rangda jiki mahiko manchi prasinsa lala tikda bisam satyala परमेश्वर rangna ninna rang satya den atmari tabislama tini सत्य दिन आत्मारी शोभा गादिद रङछि माइबा मुला अनि वछि सत्य दिन आराधनारी सत्य दिन रङला आत्मारी प्रभु आराधना लाबा मिदुगु रङछि माइबा मुला थिन्न बेलामा गनि सत्य दिन छम आत्मारी गनि सोला प्रभु आबा रङ दिन छम प्रभु आबा तिनी सत्य दिन आराधनारी गन्छ सत्य दिन रङला प्रभु छन्बो मिन्डी गन्छ आराधना लाला प्रभु आबा जो आत्मा एन्जन जो सेम एन्जन प्रभु रङदा महिगो लाला प्रभु धन्यवाद तगै रङदा चु दुईला लागिरि जम्मन सेला मालिक परमेश्वर रङिना जम्मन आराधना प्रशंसा स्तुति महिमा जम्मन ज्ञान बुद्धि चु जम्मन से रङदंगन से फुल्ला प्रभु बाबा सदन सदन रङला छन्दा महिगो तगै बिबन चु आराधना प्रशंसा ला भेटी रङला छ्यारी गन्छे छियोला प्रभु बाबा रङदा महिगो तगै येशूला छन् रे आमेन Hallelujah. Parmeshwarla महिमा तागै याङला जमन बन्दा क्रेन परमेश्वर आपला छन्दा याङ छ थ्रीसी जिनमा मला दारेम याङ चुदुइरी परमेश्वरला बसन सन्झेला मला अनि दोसिनन बकर्चिकेन याङला चु जुम सेवारी जोयन्त सुबा जमन जुजले नानांगादि जमाता दोसिनन चु गेदाङले जन्म मला याङला चु तामाङ सेवा परमेश्वरला मैकोलाको सेवा सोनबा परमेश्वरला प्रशंसाला सेवा सोनबा परमेश्वरला छन्दा थिबा सेवा चु सेवारी चु संगतिरी रङनी बेनादन जन्म मला स्वागत मला चुदुइरी दारेम याङ चुदुइरी तिनीला बचन सनबार याङ फेपन मला रङनी जुनजुन ग्लारी दान्छ्यासु मला खेते ग्लारी दान्छ्यासी रङसे परमेश्वरला छन्म बचन सन खप्सेल मला परमेश्वरला बचन सनसे रङला श्यामनाङरी सुख शान्ति आनन्दला जीवन याङसेल मला विभागन्त पुरा विश्वास मला ताला याङ चुदुइरी परमेश्वरला बचन सनगी थेबन दंगाछ याङला चुरी अनि सञ्जमाया तामाङ
Angi mula, angi si bacaan lagi tunbari tamang giri prasana singgil mula, zaman si yang permisal bacaan tini basi bem kaba, budan giam yang la elder Titus, tidong asyang da ngai dona, ngasa yang bem kaba prasana lai, yang la angi si prasana lai sibu. Laso जमादा क्या बोला सुनगा yang प्रार्थनालाई हालेलुया धन्यवाद परमेश्वर आभार रंगदा धन्यवाद प्रभु रंगदा महिमा रंग परमेश्वर ता प्रशंसा रंगदा जय जयकार खुल्ला परमेश्वर प्रभु रंग चंगंदा तिनेला तो जगह दिन दोन जी प्रभु रंगदा धन्यवाद प्रभु तिनेला तो संगति त रंग से रोलै शिवजी प्रभु रंगदा धन्यवाद परमेश्वर आभार तो दुईरी प्रभु अनि प्रार्थना लाला परमेश्वर आबा त्यो दुईरी प्रभु रंगला जासी प्रभु जुन कोलसे प्रभु रंगला ओ प्रछन बच्चन प्रभु बसी जुनगवन मुला परमेश्वर आबा रंग रोलाई पियोको प्रभु रंगला कोल्देन साम प्रभु रंग तसिमान परमेश्वर आबा ते बच्चन करे पाङबारी प्रभु रंग परमेश्वरला आत्मा से रोलाई छियो बिङै प्रार्थना लाला परमेश्वर धन्यवाद मुला परमेश्वर ngani ज्ञान बा सान बा जम्मन जो जो आले नानांग कदे त प्रभु रंग परमेश्वर से रोलाई छियो बि प्रार्थना लाला प्रभु रंगला बच्चन जा प्रभु ngani हो प्रभु जनाल छि ज्ञान चिमान प्रभु ngana सेम नंग रि थान बारी प्रभु रंग सिंग ngana बेनन न रोलाई छियो बि प्रार्थना लाला प्रभु रंग दा धन्यवाद मुला परमेश्वर आबा तिनीला जम्मन जो हो प्रभु अनि बच्चन बसी छियो रंगला कोल्दा रंग परमेश्वर से रोलाई छियो प्रभु रंगला कोल्ला इच्छा अनुसार आइन प्रभु रंगला पवित्र आत्माला इच्छा अनुसार प्रभु दे बच्चन कदे पाङबरी प्रभु रंग परमेश्वर से रोलाई छियो बि प्रार्थना लाला धन्यवाद मुला परमेश्वर आबा जम्मन तिनीला जो बच्चन न समय सुरु एंडे अंतिम दोनला समय गदे प्रभु रंग परमेश्वरला छारिदान मान मलमरीला येशू प्रभुला छान्डे Amen. Dhanyawad परमेश्वर malam dan syugai. Tala yang sudiri परमेश्वर संभव वचन yang sanbari yang tayar tabamula tarim tala sudiri yang la वचन sungma lagiri yang la budan gyam femka syuba elder Titus asyang rangchi su duikin kamsel mala yang Syarapsi स्वागत लाई Kita Jamadan Isu Krisla Mindri Jaimasi ani Fabula oke mala awas khidmat mula thiban mala takusen amen oke सर्वप्रथम परमेश्वर दा है लाला लाने पोजिसन मुला अनि यंगला पास्टर मदन आशिन लाला लाने पोजिसन मुला ngada karan susama pinji ani nga onong insen nga takunen nga माफी चाहन्छु है म कोसिस गर्छु है तामाङ तामाङ त्यो हत्ते चाहिँ अब पाङबारी आखाम्बा है कारण मा चाहिँ अब जिजारी ममाखेरि गाङला ताम पाङबा गाङला आपदिन आमदिन जिजाले दिन तर जसरी है पर्दिबल लागि सिनग्लारी निजी अनि तेकन पर्दिसी पर्दिल गेट लाबा थाल्दै गेट लाबा चाहिँ बिहालाई चाहिँ है बिहा नाला फिउ चाहिँ अब प्रधान हो हसेलामा मला परिवार दान्दे चाहिँ है हामीलाई ताममा हापाङ मलाई तर प्रभु दलाङ्ग खुसिस मलाई कारण साथै यहाँलाई मतनासन दौ जो है तामाङ फेलोशिप सुरु लासिपिन्जी अनि जो फेलोशिप रिटीमा चाहिँ सेवालोमा हो अब जो तर पाङमा ताराङला ताम अब सिक्दैछु है र म कोसिस गर्छु है राङला काम पाङलाई उन्त आगिन गल्तीमा ताला है क्षमा चाहन्छु है ओके तिनीले वचन यहाँ है थोन्दा वचन के तिनीलाई वचन थोन्बन मलाई है र यहाँ विशेष गरी तिनीलाई वचन र शीर्षक मलाई गॉड फिट्स एलिया है एलिया दा परमेश्वर से है कान खाली पिजी है त्यसलाई जरुरतमा खेरि है परमेश्वर से एलिया दा खाली चाबे पिन्जी हुजु विषयलाई लागि यहाँ वचन चाहिँ यहाँ ज्यादै ओके पहिलो राजा 16 अध्यायको 29 देखि 33 पदसम्म है
पहिलो राजा 16 अध्याय ल 29 से 33 पद चुरिवालले प्रिबालो मलाई है। यहुदाका राजा आसाको 38औं वर्षमा उम्रीका छोरा आहाब इजरायलका राजा भए। तिनले सामरियामा इजरायली माथि 22 वर्ष राज्य गरे। अनि जो आहाब राजा तामा हिँड्छे त्यसै है इजरायल राजा ताजी अनि त्यसै चाहिँ इजरायललाई गीत चाहिँ 22 वर्षसम्म त्यसै लाजी वंशतले चुरी ग्रिबलमला अनि त्यसै अब ग्लेता सिताले चाहिँ त्यसै खरम्ब गीतला चाहिँ है परमेश्वरला दोंग्री है खाली चाहिँ त्यसै खरम्ब गीतला चाहिँ वंशतले चुरी है ग्रिबलमला अनि 30 पदले तिनले आफ्ना अघिका सबै राजाहरू भन्दा अझ बढी मात्रामा परमप्रभुको दृष्टिमा दुष्ट काम गरे है। जो आहाब राजा है ले तामा आगेला हनुङला राजामा चाहिँ र ज्याबा गेटमा लाम्बा अनि परमेश्वरला वचन अनुसार तेन्से रंगला जीवन व्यतीत लाभा है। अनि तर जो आहाब राजा तामा हिँड्छ जो आहाब राजा से चाहिँ हेज तालाजी पाउनवाला दुष्ट काम है दुष्ट गेटमा लाजी पंक्ष चुरी है प्रिवालमाला अनि जो दुष्ट काम चाहिँ तालासी ता चाहिँ लाजी पाउनमा खेरे चुरी 31 पद प्रिवालमाला नबातको छोरा यरोबाका पापी चालहरूमा हिँड्न तिनको निम्ति काम भए जस्तो तिनले सिदोनका राजा यतबालकी छोरी इजाबेललाई बिहा गरे र बाल देवतालाई पूजे। अनि त्यसै चाहिँ इजाबेल दा बिहा लाजे है अनि बिहा लासी त्यसै तालाजी वंशले चुरी प्रिबलमलाई कि बाल देवतालाई पूजे है बाल देवता पुज्दिबा थाल्दिजी है खासरी बाल देवता दा है अपुज्दि पशुमुबा है तर चुरी प्रिबलमा थे कि बाल देवता दा त्यसै पुज्दिबा थाल्दिजी। तिनले त्यसलाई दण्डवत गरेर तिनले समरियामा बालको निम्ति बनाएको मन्दिरमा बालको लागि एउटा वेदी बनाए। अनि तालाजी जो बाल देवता ला हनुङ है त्यसै दण्डवत लाभा थाल्दैछु है खासमै त्यसो चु गेट आलादा बसेमुबा है तर चु आज्याबा गेट चाहिँ तालाजी त्यसै बाल देवता ला हनुङ है दण्डवत लाभा थाल्दैछु। बाल देवता त त्यसै प्रशंसा त्यसै बाल देवतालाई महिमा लाभा थाल्दैछु। अनि जो बाल देवतालाई तालाजी रो फेरि वेदी सोच्यौँ त्यसै है वेदी सोचेताले जुरी है त्यो जो बाल देवतालाई महिमा प्रशंसा लाभला लागि त्यसै उसले है वेदी सोझी वंशले जुरी रिभलमला तिनले आशेरा देवीको मूर्ति पनि खडा गरे अनि आशेरा देवीलाई मूर्ति न त्यसै सोझी वंश रिभलमला है जुरी खासै है त्यसै औरंबा गेट आलादा बसेमा औरंबा है मूर्तिमा आसोदा बसेमुवा तर त्यसै तालाजी आशेरा देवी ला मूर्ति न त्यसै बल्ले सोझी वंश जुरी रिभलमला साँच्चै नै तिनले आफ्ना अघिका इजरायलका राजाहरू भन्दा बढी इजरायलका परमप्रभु परमेश्वरलाई रिस उठाए। अनि त्योभन्दा हनुङला है ग्लेसे औरंबा अब आजब गेटला वाला आरम्भ है तर चु हाप्रा से चाहिँ एकदम आजब गेटला सेताले है अले परमेश्वर तालाजी रो बोमक रेलाजी
है हलेलाई सिधै हले बोमरेला चाहिँ अनि अब धेरै चोरी 17 अध्यायलाई 1 रिब्रिबालमला कि परमेश्वर से एलिया अगमवक्ता दा धेरै तापाङ दब चु ग्लेदा है पाङसितले चुरी 1 पत्री 17 लाई 1 पत्री है पहिलो राजा 17 लाई 1 पत्री यसरी कले रिब्रिबालमला कि गिलादको तिस्बी भन्ने ठाउँको तिस्बी एलियाले आहाबलाई भने परमप्रभु इजरायलका परमेश्वरको सेवक म उहाँको जीवनको शपथ खाएर भन्दछु कि मेरो वचन बिना आगामी वर्षहरूमा शीत र पानी केही पर्दैन अनि जो एलिया द है थामुवा है जो आहाब राजा द ओले पंक्षीपाङमा खेरे चाहिँ है थे बोमखाला अनि पंक्षी थामुवा तरनो परमेश्वर से अब आज्ञा तिनबला अनुसार त्यसै निश्चितले राजा है राजा द ओले पंगन मलाई कि परमप्रभु परमेश्वर इजरायलको परमेश्वरको सेवक म है उहाँको जीवनको शपथ खाएर म भन्दछु कि मेरो वचन बिना आगामी वर्षहरूमा शीत र पानी केही पर्दैन अनि खाबा वर्षरी है ओले शीत अनि कि आखा पंक्षीले त्यसै है पाङजी अनि पाङमाखेरि सचन जो आहाबले एकदम है थेला बोमखाजी है बोमखासितले अन्त थेला जति नै सिपाहीमा मुबा है सिपाहीमा द है पाङजीकी जो एलिया द चुङसिदले nga चुरी भन्नु बासी खौ पाङसिदले त्यसै उन्दु जुरिने चुरी वचन पनि बेला रे तर त्यसै ओले पाङजी है पाङसिदले अन्त जो राजालाई जति नै सिपाहीमा मुबा है निश्चितले माइजी एलिया द पुरन माइजी माइमाखेरि स्यापरिया हाम्नी अनि परमेश्वर से तेरे एलिया दा है खाय निश्चित दबा पाइन्छ तेरे चोरी 2 पद दिन्छ बिगल मलाई तब परम प्रभुको यो वचन तिनी कहाँ आयो यो ठाउँ छोडेर पूर्वीतिर लाग्ल यर्दनको पारीतिर भएको किरीतको खोलामा गएर लुकी बस अनि परमेश्वर से एलिया दा तपाईंले जो क्लास फासित चाहिँ ए खानी दबलो किरीतको सोङ किरीत पंगबा सोङला छोरी निश्चितले पाला दबा लुकी बस्नु है लुकी बस्नु पंक्षितले अलि है दिजी अनि तैले खोलाको पानी पिउन् है तैले खोलाको पानी पिउन् तँलाई केही त्यहाँ खुवाउनलाई मैले कागहरूलाई आज्ञा गरेको छु अनि जुरी सोङ्री निसे सोङला कि थुन्दबा अनि यता चाबल लागि चाहिँ है नै कागदा पाङ्गलमुला कि जुजु काक्से यदा कान बासी पिन्दा पंक्षले पाङ्जे अनि सचने एलिया हुजु जग्गा चाहिँ तेनी चाहिँ है परमेश्वर से पाङ्गल लारी अनि सोङ्री हुजु सोङला छोरी निसितले तेजी अनि ओले युम्पा टिसले ओले च्याबन वरिपरि है वरिपरि एकदम पहाड न पहाड ज्यादा एकदम पहाडमा परमेश्वर शेषवाला पहाडमा च्यासितले परमेश्वर दा धन्यवाद दिनमा थाल्दै है परमेश्वर से कति ज्यादा चु पहाडमा सोवाला मला जंगलमा सोवाला मला पासितले त्यसै दिनमा थाल्दै परमेश्वर दा है धन्यवाद दिनमा थाल्दै अनि आकाश ज्याजी आकाश कति ज्यादा है कति ज्यादा आकाश परमेश्वर से सृष्टि लावाला हो पासितले त्यसले त्यसै ओले च्याबनुला अनि च्यामाखेरि साँच्चै नै त्यसै आकाशिन चाहिँ हारिङ्गेम है जुका खावन लावाला त्यसै माङजी का खावन लावाला त्यसै माङजी अनि जब खेला छोरी खावन मुबा अनि
काकला चुच्चोरी है त्यसै माग्छ कि चु काकसे चुच्चोरी ताई अले चुङसिताले बाबन मोला पाक्सिताले त्यसै तायङजी अनि त्यसै छोरी खामाखेरि है त्यसै माग्छ कि चाबा से उजरी थोकमा त्यसै जो काकमा से बाबन मोला पाक्सिताले अनि त्यसै डेन्जी अरे चु साइड काकला बच्चामा त बासिताले पिनबाला बाबारी पिनबाला लागिदे बाबाला से पाक्सिताले है त्यसै डेन्जी है वास्तवमा हैन वास्तवमा जो काकसे थेला बच्चामा त पिनबाला लागि बाबला है तर परमेश्वर से है आज्ञालाई सिताले चाहिँ जो काकमा से है इलियादा चाबला लागि त्यसै जो काकमा सिता बाउलङ बा ती स्या कति मतलब स्याबासी पिन्जी अनि स्या बाबलङ थिन्छ अनि तो पुरा गेङ है गेङबासी खावलङ बा अनि जब एलियाला छोरी दोखाजी तब एलियाला यारी जो गेङदेन स्या है त्यता पिन्जी अनि ओले है इलियासे है जो जंगल री सोङला छौरी टिचिन है त्यसै चाबरी है चाबला लागि परमेश्वर से है जुटाइ तिस पिन्जी अनि जो जंगल री ताई चाबा आब्राम हैन चाबला लागि ताइमा आरे अनि हुजुरी चाहिँ चाबला लागि है खालै गोरममा बस्तीमा दिनिसितले है भिप्पला लागि पनि आरेमा हुजु जंगल री तर एलिया त थामुबा कि है परमेश्वर से अले जुटाइ डिसिप्लिन लापंशताले है संचारै परमेश्वर से अनि जो काकमा त आज्ञा दिन्छ कि सोरी नेसे दिन्द्री है सोरी अनि नेसेनो अले स्यादेन गेङ अले बासिताले एलिया त पिन्जी अनि अले है एलिया से अले गेङदेन स्या चासिटिजी सोरिनो अनि नेसेनो अनि छ पत्री अले बेलामा कि त्यहाँ काकहरूले तिनलाई बिहान र बेलुकी रोटी र मासु ल्याइदिएर तिनले खोलाको पानी पिएर बसे है दोलन पाम्जी कि जो काकमा सेसे ताबासी पिनवलुमा थेदा स्या अनि गेङ जुनो सोरी नेसे दिनरी दुईपल्ट है अले बासी पिन्जी अनि त्यसै जो गेङ दिन स्या चासिताले अनि जो सोङला कि थुङसिताले उजुरी अले टिजी है अनि yang ngadin भजन संग्रह 135 ला 15 पत्री न अलि ब्रिबाल मलाई भजन संग्रह 45 145 45 र 15 पत्री सबैका आँखाले तपाईकै बाटो हेर्छन् र तपाईले तिनीहरूलाई ठीक समयमा आहार दिनुहुन्छ आमेन है जो भजन संग्रह लेखक दाउद से राजा से पाउन मलाई कि सबैका आँखाले तपाईको बाटो हेर्नेछन् है परमेश्वरलाई ओले ज्ञान च्यासिटिला है ताकुन ला मिसे है परमेश्वरलाई ज्ञान च्यासिटिला र तपाईले तिनीहरूलाई ठीक समयमा आहार दिनुहुन्छ अनि ठीक समय दि परमेश्वर से अनि अले चाबा थोकना जो थोक अले पिनला पछितले जो भजन संग्रह लेखक से अले विवरण मला अनि धेरै अझमा yang नदिन थोल विषय दिनो कि भजन संग्रह 37 है 37 ल 25 दिन 26 भजन संग्रह 37 र 25 दिन 26 यो अलि ब्रिबल मला कि जवान थिए र म अहिले बुढा भएको छु अनि जो भजन संग्रह लेखक चुनो दाउदलन भजन संग्रह हो दाउद सेन ब्रिबल भजन संग्रह हो अनि दाउद से ओले बिवा मलाई कि जवान थिए है त्यो जवान मुबा
र म अहिले बुढो भएको छु अनि गाँदाले ख्याप्पा तासी जिन्बला मुला तैपनि धर्मात्मा त्यागिएको है धर्मात्मा थाबाला अनि तिनका सन्तानले भिक्षा मागेको मैले देखेको छैन आमेन अनि त्यसैले मलाई कि परमेश्वर सन्तानले कोलामासे ले भिक्षा मागेको मैले देखेको छैन भनेर है यसरी धनसंग्रह लेखक चाहिँ अहिले विवरण मलाई अनि 16 पत्री तिनले दिनभरि अनुग्रह साथ व्यवहार गर्छन् र ऋण दिन्छन् र तिनका सन्तानले आशिष पाउनेछन् आमेन अनि अहिले परमेश्वर से मोलम पिनला पंक्षिताले चरी है ब्रिगल मला अनि तिनीला छोन्बो वचन से है चुरिन थेन्दोजी अनि यहाँ से तिनीला वचन ज्ञान जुन शिक्षा यहाँ से यहाँ बलमला कि परमेश्वर से चाहिँ यहाँला जरुरत मादा पूरा लासिपिनला जसरी है यहाँ से दान्दे चियाजी कि एलिया है एलिया उजरी जंगल रिनो परमेश्वर से है ओले कागदा प्रांशिताले है ओले स्या अनि गेन वर्षिताले ओले जो एलिया से चाबरी काम चाहिँ मतलब थेला जरुरतमा परमेश्वर से पूरा लासिपिन्जी अनि ओलेन यहाँला नकति जरुरत मलाई है परमेश्वर से यहाँला जरुरत माता दो है पूरा लासिपिन्दा अनि यहाँ से ओले विश्वास ला दोला कि परमेश्वर चाहिँ यहाँला प्रोवाइडर गॉड इज आवर प्रोवाइडर परमेश्वर चाहिँ यहाँला जरुरत माता पूरा लासिपिन्दा पक्षले यहाँ से है विश्वास ला दो मलाई अनि तिनीला जो छन् वचन गेम यहाँ तकोदन है लालन मोलम पिन गए धन्यवाद क्या बोला जय मसीह लाना तुझे जय मसीह मला यहाँला एल्डर तिदस आस्यांगदा परमेश्वर से मोलम दोन सुगा साचिन परमेश्वर ला छुन्बो वचन ग्याप सुङसु जी एकदम न ज्यानलसी ngay oyal abdari asyang ki tamang giri ekdam kosi lau ekdam tamang ri gonala chi rangsi parmeshwar la chonba bachan sungshu ji satin parmeshwar la molam ja asyang la jiban ri asyang la paribar seugai ri ekdam parmeshwar ji lanan don sugai ekdam tamang giri kosi ja ji pangshu ji lana thuji che mula ani tinira bachan satin parmeshwari barsa laba ja tikai sela khacho ada शक्तिशाली परमेश्वर दिन क्षमता यंगला जवा यंगला सेम देखला परमेश्वर से जस्तन दुखरी अभाव रिनन यंगदा फाला मृन लाला बेतम जुन तिनीला वचन ज्ञान सुङजु जासंगसी अनि जब चुरी जागी ngai पाङदोमा यंगला तामिङगिरी पाङदोमा जो आहाब विभागले जुन राजा सिजा आदो बताम परमेश्वरला विरुद्धरी ताम लाबसलामा परमेश्वरला विरुद्धरी पाङबसलामा जुन देश रे जा अनिकाल हाला थेनन दुरी एलिया अगमभक्त ज्ञान परमेश्वर यसो चेदाउनी पिनमा एलिया जा त्यो तापम रांगला अनि एलिया जा परमेश्वर से दारेम ए जा सुगलारे न्यू हेरिङ आई एदा पिनमा देन एदा ख्वाबा लागेरी एदा गेन अनि सिया कावासी बासियाला बिसी चुरिपाङमा सुङमा मला साच्चिन परमेश्वर दा धन्यवाद अनि yang जब परमेश्वर दिन चाहिँ विश्वास र yang भ्राला जस्तो लन दुःखला दुइरी जस्तो खेनबा दुइरी फोरेनमा दुइरी परमेश्वर yang दा ख्वाला हालेलुया परमेश्वर दा आशा लावा परमेश्वर दिन भरोसा लावा मिला लागिरी तिगै सेला अभावरे तर विश्वास सातोला यंगला जब विश्वास बोलियो ताला तब परमेश्वर से yang दा ख्वाबा लागिरी कावा त समेत परमेश्वर चलाब्लाड्यो आमेन हालेलुया आशंग दा लान थुजिछि अनि चरङसिन परमेश्वर से जम्मन जना त मलमदन सुगै अन्धारे म्याङ चुदिरी तिनी यंगला चो तामङ सेवारी हेमकाबा खालै छार ढुनममुजी बिसम yang स्वागत ला जम्मा त स्वागत ला लगभग छार मुलगी अरे सायद तिनीला यंगला सेवारे छार जोडो त सुबारे जम्मन पुरान गादिन मला परमेश्वर दा मुइको परमेश्वर दा प्रशंसा भुलबन दारेम रांगनी बेनादान तिनीला जो गेदाङले रंग जम्मादान स्वागत धन्यवाद बिला वरंग सिंह रानीला तिगे प्रार्थना विषयमा सम्थान सुगु
Yangla chu tamang sewala विशेष लसी यंगला जो सेवा द निरंतर नाचा बोरब तबारी निरंतर बोरबा लागिरी रांगनीला प्रार्थनाला खाचो मला उत्साहला खाचो मला सहभागिताला खाचो मला है परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद भइगोस् अनि यो तामाङ सेवकलाई तपाईले निरन्तर प्रार्थना गरिदिनुहोस् अनि विशेष गरी मलाई उत्साह लाग्छ हाम्रो आजको वचन बोल्ने वक्ता जुन तिदोङ मामा हुनुहुन्छ उहाँले नै अनि हामीले यो अब महिनाको अब हप्ताको दुई हप्ताको एकपटक अथवा महिनामा दुई पटक मात्र यो जुम सेवा चलाउने भनेर हामीले सोचिरहेको थियो अनि हाम्रो एल्डर तिदस मामाले भन्दै हुनुहुन्थ्यो भर्खर हामी तामाङ भाषा सिक्दैछौँ यो चाहिँ प्रत्येक हप्ता हुनुपर्छ भनेर उहाँले मलाई हाम्रो टिमलाई उत्साह दिनुभयो है आज भुटानबाट हुनुहुन्छ उहाँले त्यो शब्द बोल्दाखेरि मलाई धेरै खुसी लाग्यो आजभन्दा लगभग 1 वर्ष अगाडि नै सुरुमा हामीले अब लकडाउन सकियो अब यो संगतिलाई चाहिँ हामी महिनामा एकपटक गरौँ भन्दाखेरि हाम्रो एल्डर तिदस अनि हाम्रो रामदरजी मामा हुनुहुन्छ उहाँहरूले भन्नुभयो भर्खर हामी तामाङ भाषा सिक्दैछ हौ यो त कसरी त्यस्तो बन्द गर्न मिल्दैन यसलाई चाहिँ हरेक हप्तामा हुनुपर्छ भनेर उहाँले मलाई उत्साह दिनुभयो त्यसकारणले हाम्रो यो तामाङ सेवालाई चाहिँ लकडाउन सके पनि यो जुम सेवा चाहिँ कहिले पनि सक्दैन आज यो जुम सेवाको माध्यमले गर्दाखेरि आज विश्वभरि छरेर बस्नुभएका तामाङ दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी आमाहरू आज येशू ख्रीष्टमा एकतामा आउन सकेको छ जोड्न सकेको छ यो चाहिँ हाम्रो लागि खुसीको कुरा हो अहिले हामीसँग इन्डियाबाट मणिपुरबाट त्यसरी क्यानाडाबाट युएसएबाट विभिन्न ठाउँबाट तामाङहरू येशूलाई विश्वास गरेर अब विदेशमा पुगेर चाहिँ अब ब्याकस्लाइड हुन लागेकोहरू पनि अहिले प्रभुमा आउन सफल भएको छ यसकारणले आज विश्वभरि छरेर बस्नुभएका तामाङहरूलाई एकतामा ल्याउने एउटै मञ्चमा ल्याउने यो तामाङ सेवालाई चाहिँ अब कहिले पनि हामी बन्द गर्ने छैनौँ जस्तोसुकै अभाव जस्तोसुकै सङ्घर्ष जस्तोसुकै विरोध आए पनि यो सेवालाई हामी निरन्तर गर्नेछौँ भने हामी प्रतिबद्धता जनाएको छ हाम्रो टिमले तपाईलाई धेरै धन्यवाद तपाईले निरन्तर प्रार्थना गरिदिनु होला हाम्रो यो तामाङ क्रिस्चियन सेवाको लागि धेरैले विरोध गरेको छ धेरैले हाम्रो विरुद्धमा बोलिरहेको छ तर यो विरोध गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई धेरै खुसी लागेको छ हालेलुया हामी चाहिँ खुसी छौँ किन भन्दाखेरिलाई परमेश्वरको चर्चा चाहिँ हरेक हिसाबले हरेक तौरले भइरहेको छ येशूको प्रचार चाहिँ हरेक तौरले भइरहेको छ यो नै हाम्रो लागि खुसी र आनन्दको कुरा हो आमेन प्रभुलाई धन्यवाद हुन्छ तपाईहरुले हाम्रो सेवाको लागि हाम्रो टिमको लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस् अनि यसै गरी तपाईको के विषयहरु छ भने राख्न सक्नुहुनेछ हामी प्रार्थना गर्नेछौं हजुरहरुको के विषय छ नसो फ्याफुल्ला ताम गिग नि पाङद जेउङा फ्याफुल्ला हो आशंग काली भाषी देवकाजीले क्राने जाङरङ जोङ त हिसियो मला ngatinar अलिक सञ्चारे दान्डे कादेउ 16 17 18 दिन राङमा ताजी बिमार तासी छिगोला अनि अलिक गिक्स बियो राङमा को ख्यासिनको चीज निकै दान्ने जा ठिकन त मलाई जो खारे रे इजरी च्यागले हासंगी वनमा नाम सरेमी गोलफुले बिम्ब थियो गोलफुले चाहिँ हाने तिमो अनि जो त चाहिँ वहीमा बायोप्सी लासिन अल्ट्रासाउन्ड काले सबै लासिन च्यामा चाहिँ ngala chu lymph nodes बिमरा इंग्लिश हान्दै चाहिँ lymph nodes चाहिँ इन्फेक्सन तासिनुन ग्लाइन्ड टिबी ताजिमु सो दान्डेङै मानचावन मलाई 6 महिनाला मानचाव बताजी 6 महिनाला मानचावन चाहिँ दिनना 6 वटा चावन मलाई स्योरी गोर्गा नेसे चाहिँ 6 वटा चामा खेर मिमी हरमुन ड्रग्स चाव भन्दा नै सारा तावजिम पुरा वे जगी गाह्रो निकै गाह्रो त थाम्लाउरा हाम बजिमु अनि अलि सारा मलाई अन्त तिनी सेवारी नै जम वइमा नान्दै चाहिँ मनखाउला चाहिँ भ्याम नातन हस्पिटल निमा खानु टिक टिक लाउन फेरि रेव थे मान्छा मान्दै एक सारो मुखावा जम फेरि मुखावा जम कोइचरी सेवर भिडियो अनलाइन चाहिँ दारे इजन तुत्ता ब्रान बिसम सुम भुटान निमी निजिम बेला बेसिन आबे मामा आबे वञ्च्यान जम रांदो चाहिँ यसो मलमले थान्ची पिनले दान्दै हस्पन मलाई हो समयसम्म चाँदो मलाई चुमान ओरुमी सबै ज्यावन मलाई अब भुटानले ज्यावन मलाई ल ठीक मला मामा तला राङनी बेटस सान्सु याङला भुटान के रामदरजी तामाङ आशंगला जुन चु खारेरी जुन रोग खाबन मला चुजा येशूला लागि तिगैन नानी येशूला काला शक्ति yang घोषणा लाला आशंगला
Ke abdari chatan masal mula hallelujah. Yesula ka शक्तिशाली का मलाई yang जम्मन डेक्सी आशा लागि प्रार्थना लसन मलाई त्यो जुन त्यो टिभीला लक्षण गरे गुण मान मलाई जुन मानसुल मान मलाई थेमबन्द मानबन्द ग्रेन शक्तिशाली यीशुला का मलाई आशंगला त्यो रोग दारेन दोषी निमा टिभी रोग बन्द आरे बेसी नर्मल रिपोर्ट हाजर मलाई हालेलुया अनि त्यहाँ लागि yang प्रार्थनालाई orang sin अर्को खालाइले म सब सुन्जुको अरे तिनी मानसिंह आशं फेवा भने अन्तिम प्रार्थना हालै मलाई के अरे ल दोषी खबर abdari yang हजुर त्यो मलाई बेनदान प्रभु मलाई भन्नु yang चुदुरी अनि विशेषलाई चाहिँ यङला त तामाङ सेवा अनि बुडानना रामदोजी आशंगला जुन खारेरी जुन कोल्ड हमला त्यजा टिभी लक्षण गुणवन मलाई त्यतिनी छुटकाराले घोषणालाई yang जम्मन्टेक्सी फेबगाउ yang प्रार्थनालाई सर मलाई हालेलुया अनि फेबगाउ yang जम्मन्टेक्सी yang प्रार्थनालाई अन्तिम रिङाइन जिन्नालाला रंगनी बेनदान डेनमान yang दारम चुदुरी परमेश्वर आतिन yang प्रार्थनालाई फेबगाउ yang जम्मन्टेक्सी प्रार्थनालाई yangला जुन रोगी बिमारी का दी मुला चंगाई छुटकारा ने घोषणा लवन मुला येशुला छन्डी हालेलुया जमन मंद ग्रेन मान जमन मंद शक्तिशाली चंगाई करता छुटकारा करता था प्रभु यीशु तिनी रंगदिन छ मुला यंगदिन छ मुला एलिया ता खेनमा फुइबदरी स्यादिन गेङ जुडवला परमेश्वर एलिया त बचबला परमेश्वर तिनी रंगनीले गुण मलाई यंगला गुण मलाई थेन पर्वते छम yang तिनी प्रार्थना फेबगाउ प्रभु रंग त धन्यवाद मलाई छु दिला लागे छु गडी लागे छु अवसर छु मौका बिनमा लागे नि हालेलुया 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 ओ शाना महिमा 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 ngai tarim sugyam singai rang Yesu Krista पवित्र आत्मा तिन पुत्र येशू पवित्र परमेश्वर स्वर्गला आबा एला छन्डी ngai रंगदा घोषणा ललाङै चुदिरी तिनीलाई वचन लागि रंगदा धन्यवाद फुल्ला तिनीलाई सेवा लागि धन्यवाद तिनीलाई सेवा संग थोरी रंग प्रभु त सुजी आभारंग धन्यवाद 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 ओ शाना महिमा 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 स्वर्गला परमेश्वर आबा प्रशंसा योग्यला परमेश्वर जय जयकार योग्यला परमेश्वर शान्तिला परमेश्वर आनन्द परमेश्वर छुटकाराला परमेश्वर महिमाला परमेश्वर गन्न टीम गिनन टीम दछि यसो एदर मैकोलाला ओ शाना महिमा महिमा छ तामाङ सेवाला गन्न जति जना टीम सुरी मुला नै चुदुरी रंग येशूला छन्द छिसी नै चुदुरी प्रार्थना लाबा येशू ख्रीष्ट मिन्डी हो शाना प्रभु चुदुरी तेजरी बुडाना जुन रामदर आशंग त्यो वैबासंगला जसरी प्रभु जो खारेनी जुन खाला ते प्रभु गाठो जुन कोल्डो रेमुला थे कोल्डो दा फेरि जुन प्रभु ओ प्रभु मे डाक्टर से टीबी रोगला संगीत लावन मुला तिनी येशूला मिन्डिङै ताते छुटकाराला घोषणाला पवित्र आत्मा रंगला छ शक्तिशाली छ थुर्सुबो हालेलुया येशूला मिन्डि हालेलुया छुटकारा 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 आ रोले रेकन्डा बाचा command in the Jesus name येशू नाम छुटकारा येशू नाम छुटकारा चंगाई 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 ओ परमेश्वर आभार तुलसीको जाला जीवनडी प्रति कुनै पनि आत्मगाला शक्ति गादेसी कुनै पनि पिता पुर्खा आगे मेरा भावना कारण चाहिँ अथवा जुनसुकै कारण चाहिँ मुगाई ओ त्यो रोग काटे भानमा घोषणाला टीबी रोग येशूले मिने मासिनु येशूले मिने मासिनु येशूले मिने मासिनु येशूले मिने मासिनु छुटकाराला घोषणा हालेलुया हालेलुया प्रभु रांसे तुलसी मचु जाला जीवनडी ते मान गादे दिन प्रभु यते लानन सोलबाइलामा तेला क्रंगुरबा अनि ते लानन मुबा खाबा मुला येशूला मिन्डी ते मान गादे दरे हाबा अर्को अतरे अझै ते मान गादे गडप तवन मुला येशूला मिन्डी दोसियाबा ते ओ प्रभु डाक्टर जान लाबदेरी ते रिपोर्ट का जम नर्मल दबका घोषणा लाला ओ येशूला पवित्र छासी तुलसीको प्रभु रांगला वचन दिबे मुला नाता विश्वास लब गादेदा कुनै पनि कुरा चाहिँ नै ओ प्रभु औ अवाक्ता नाला कुनै पनि रोग क्या चाहिँ नै ओ र फन्न नाला बिसराङ चाहिँ सुङ मुला येशूला मिन्डी हालेलुया प्रभु रांग चाहिँ सुङ मुला नाता विश्वास लब गादे बप्तिस्मा गिव गादे चाहिँ ओ प्रभु उद्धार देंगला थरबा यंगला छेनी गादे चाहिँ नाला मिन्डी मंगा दे तबला नाला मिन्डी रोगी गादे फन्न लाल मुला तिनी नासरत येशूला मिन्डी जो आशंगला जीवन दे प्रभु ते कमजोर अवस्थरी शक्ति हाबंगे घोषणा लाला चंगाई हाब घोषणा लाला छुटकाराला घोषणा लाला छुटकाराला घोषणा लाला छुटकाराला घोषणा लाला ओ रोग थन्जिनु देख्यम त्या आशंगला जीवन याला अधिकार रे येशूला मिन्डी ते टीबी रोग याला अधिकार रे थन्जिनु ते पवित्र आत्माला मन्दिरिन पवित्र येशूला काशी खुबा
Ti mandir di yesi for la yang selari yesi thur yang selari Yesus mini cangai छुटकारा घोषणा ला जति जना तिनी जोडब सुजी प्रत्येकलाई जीवन दि परिवार इंगे चंगा छुटकारा घोषणा ला रोगी का दे छुटकारा घोषणा ला और रेख खाला रोग का दे छुटकारा ला प्रभु रंग परमेश्वर जी ओ प्रभु जस्तुन खाला रोग का दे चंगाई बिन मुला प्रभु रंगला बचन दि प्रभु ओ प्रभु जन्मसिद्ध ब्राह्म मिका दे ब्रनला मुला तामा बा मिका दे तामांगला मुला मियाम रंग मिका दे मिमरंगला मुला तिनी येशु बंगमन मुला एने का से ओ प्रभु न्यू बिरामी रोगी का तो फन लाओ कुष्ठ रोगी का सुत्ता दिन पवित्र भी घोषणा लाओ विरान सुमुला ते अधिकार दोन मुला ते अधिकार ने तीन सोलह ला येसुलमिनी रामदर जाशा जीवनडी छुटकारा चंगाई हाइसिन मला प्रभु राम धन्यवाद चो आशा जमन परिवारी रंग प्रभु सी मोलमदन को आशंगला गौ प्रभु तेरा जमन पेश जागिरी रंग सी मोलमदन को धन्यवाद छु तिनीलाई प्रार्थना प्रभु तिनीलाई वक्ता तिनीलाई वचन बाबा राङला ज्यादा राङसी मोलमदन छुगु तिज स्याङला जम्मन परिवारी तेला जा जमेका तेदा तेला कोरगा दे सेवकाई रे राङसी मोलमदनको अर्को हप्तारे खबा हप्तारे अझै प्रभु तामाङ सेवारी लाना बन्द लाना मिका दे हो प्रभु रूप तबराई रोलाउ प्रभु राम धन्यवाद छु तामाङ सेवाइला तिनी विभिन्न ग्लारी ठामसी जिबा जम्मन राङला जाजामेका दे जम्मन कोलगा तिनी ग्लागिरे पोप तामाङ नल्ला प्रभु राम धन्यवाद मल तिनीले वचन सानमा प्रत्येकले जीवन राङ त सिगो साच्चिन परमेश्वर राङ येशु द विश्वास लबका दिदा तिगै तामला खाचो आदा जस्तो सुकै अनिगाल तगै जस्तो कै रुडी नाम हगाई अथवा नाम आगै खरिद जगै जे दुई रिनन प्रभु बचबला परमेश्वर तिनी एलियाला परमेश्वर एलिसाला परमेश्वर गन्न परमेश्वर तिनी गन्देन च्यामला प्रभु राम धन्यवाद गन्न विरोध रे देवा हरेक मिगादे येशुला कांदिरी हासल मला प्रभु तिनी हालेलुया गा छु घोषणा लाला हालेलुया छु घोषणा लालगाई प्रभु राम धन्यवाद मला शक्तिशाली उपस्थिति घोषणा लाला नेपाल देश भुटान देश इन्डिया भारत ओ प्रभु जुन विभिन्न ग्लाला हरेक ग्लागा येशुला छ्यारे तन्न तिनी गन्न छिमेकी राष्ट्रको प्रभु राम तसिको प्रभु तिनी जो जम्मलिङदे दाबा जस्तो जो नुङमा वातावरण गदे येशुला काला शक्ति टिक्दा म घोषणा लाला प्रभु धन्यवाद मला प्रत्येक क्रिस्चियन गदे सेम गिदेशी येशुला राज्यवाद होला येशुला हिल्सवाद होला प्रभु राम धन्यवाद मला तिनी प्रभु तामाङ सेवा लागि जति पनि विरोध शब्द गदे जति पनि गन्दा लागि विरोध रेवा मिकादि मला प्रत्येक तरहसे मला नुङो प्रत्येक थोर राङला शक्तिशाली छ्यातान्सुको प्रभु राम धन्यवाद हालेलुया प्रत्येक रोगी बिमारी का चंगाई छुटकारा घोषणा ला दाजु जो मौसमला कारणले नेपालले जति पनि प्रभु ओ प्रभु छावा का हमला जब समस्या का मलाई जम्मन ईश्वर मेने फान मंगाई घोषणा ला धन्यवाद तुझी चाहिँ मलाई प्रभु ईश्वर तिनीलाई सेवा लागि तिनीलाई वचन लागि शक्तिशाली वचन राङला जाग्याम से तिनीगन थेजी प्रभु राङ धन्यवाद मलाई धन्यवाद प्रत्येक मिगादि राङला छ्यारे चोला धन्यवाद मलाई विशेषले रामदर जयसँगला जीवनडी म बथे खारेला जम्मन कादे ते जुन प्रभु हाबा ओ प्रभु त्यो जुन समस्या मला येशुले पनि पुरान मासिन मला ते आशंगला जीवनले थुर्सिजिन मला येशुला का भ्रसिजिन मला येशुले पनि हालेलुया ते जम्मन टिबीला रोग कादे जम्मन नष्ट दैजिन मला प्रभु दारे भाव अवतारी ते जाजबलामा ते नर्मल दाला येशुले पनि हालेलुया धन्यवाद तिनीले जम्मन सेवा संगत सूर्य अन्तिम भागको डाक्दो राङ परमेश्वर गन्ने छ्याम तसी रोल सुबा लागिरी अनि खाबा हप्ता लागिरी प्रभु राङला छ्यार थन्न राङ परमेश्वर जी लाना बन्द लाना मिकादे ओ प्रभु राङ रुपला सुगु प्रभु राङ धन्यवाद गन्न टीम द राङ मलमदन सुगु गन्न टीम द राङला छ्यार थन्न धन्यवाद तिनीले जम्मन सेवा संगति आराधना भाग अनि वचन न दुई जम्मन्डे राङ त सुजी धन्यवाद दतिलाबा चंगाई दिन छुटकारा प्रार्थना संसुजी अब राङ त धन्यवाद मलाई जम्मन आदर भक्ति महिमा इज्जत प्रशंसा जय जयकार राङ द फुलबन तिनीला चो सेवा दा चुरिन विसर्जन दाबा चुरिन जिन मंगाई घोषणा लाबन जम्मन बिन्दी थोरी मलमरीला थार्ब बिनबा येशू ख्रिस्टला छानरी